Pokažavme neka sme živi, pokažavme neka ne ima i pokažavme neka povtorno ВМРО ДПМНЕ i koalicijata za podobra Makedonija ke bidat pobjedničkata politička sila do Republika Makedonija. Pred 6 mjeseci, pred poveke od 6 mjeseci, da budem poprecizan, Stojev i Velev, ne mi verujete mene ako se dvoumite, ako imate bilo kakva rezerva od toga što vi go govorim. Možem da ve razberam i možem da ve opravdam. Pominale, prodefilirale mnogu lažgovci ovdeka pred vas. Mnogu lažgovci kažuvale kako Zoran Zaev i vetuvale brde i doline. No verujte si na samite sebe i verujte na to što go gledate. A to što go gledate togaš beše Crnilovo početok, a deneska je Crnilovo kulminacija. Sada je Crnila širum Republika Makedonija. I ke mi rečat i ke me prašat, zašto tok mu odbrate Crnila? Pa zarem svemu ovdje Crnila što ni se slučuvati temnina ima nešto što možeme da se pohvalime i da rečeme neka ova nenarodna vlada na SDSM so kriminalni geni predvodena od aboliran političar može nešto da napravi za naša Ratakovina. Dozvolite mi na sami od početok u Štennaški da gi pozdravam site onije koji što od raznoraznih pričini, od pritisoci na svojite ravotne mjesta, od zakani i uceni na pretpostavenite nominirani od ovije gore što ne snimat špijunski od one prozora nama. Snimajte, ama jedan denke platite za to što snimate. Da gi pozdravljam zato što znam deka i nimite srca se ovdje dolu so nas, deka i tije se so nas i ne sledat i ne podržuvat. 100.000 građani širu Makedonija volje dekembrijski denovi, bez razlika da li se ovdje pred platoto navladata na Republika Makedonija ili širum drugite ploštadi, ulici, bulevari, pokukite, podomovite, posokacite i malata. Znam deka nije dava podrškata i deka ne ima mnogu i ke ne ima ušte poveke. Pilot kako zaminuvato tamo, oni je špijuni koji što stima. Zemljata so crnila, a narodot Golkova so omraza, so ljubomora, zavis. To je ona na koje što tije se podgotveni. Namjesto da vladeja so projekti, so reformi, vladeja so strah i pritisoci. Ne smijeme to da dozvolime. Ovaj narod toga nego dozvoluva. I ovaj narod i ovdje i na Sekarevu Makedonija ke mu kaže jedno golemo ne na Zoran Zaev i SDSM.